Hallelujah. 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 Tuzamuri Imana icyubahiro. Hallelujah. Hallelujah. Dusome icyanditswe hanyuma turirimbe. Amen. Ubutumwa bwiza bwa Mariko igice cya mbere dusome 17 na 18 nicyo tugenderaho nk'abarobyi fishers hano. Aravuga ngo Yesu arababwira ati nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. 18 uwo mwanya basiga inshundura zabo baramukurikira. Amen. Ibyo ni ijambo tugenderaho nk'abarobyi muri iki gihe Imana yatugije cyo kujya kuroba abantu tukabazana kuri Kristo. Asigaye tunezererwe twese twumva Imana wamugisha. Yes.
Hallelujah. Hallelujah. Yes.
Hallelujah! Hallelujah! Yesu Kristo, hakuna chochote kitarithisha, yaka kwake ni salama, imejificha ndani ya Baba, ambaye ni Yesu Kristo, hakuna chochote kitarithisha, yaka kwake ni salama. Hakuna
Amen. Umuntu wese uziko kwa Yesu arabona ko kwa Yesu na amahoro n'umudendezo. Amen. Muri kimenyetso cy'umurimo wa Yesu. Ikiri mu bwishimo nayo yongereza kwa Kristo yumve ubwiza buri muri Yesu. Ubu munezero wahaye. Thank you.